ayo he bifana bedia lalundima bifana bedia lalundima ba nga minister control Fatou Kinta Julo bifana benna ko bifana bedi Kinta Julo yo ala baraka aligata sisani Ali Maimouna Baldé so silo la bang Maimouna Baldé wuli Maimouna Baldé wuli Maimouna Baldé samba Maimouna Baldé samba wuli assalamu alaikum musidɓe am fulɓe ndaara men fulɓe tv komi musidɗo mon kadi jattu arani on hannde kadi addangol ko feƴƴe mitiji ɗi annduɗa président his excellency adama barrow no jindude yewtudugol e remoɓen e yimɓe ɓen e telema darugol caɗele mabɓe e darugol kadi ɓantareji leydi ndu no yarata mitin momin addanta on noon hannde woni dasilame sandu o mitin noon tawa hen woni sandu wuli west e wuli east constituency hara jokke men tan mi addanan ko feƴƴi ɗon ko miɗo yetta noon caméraman an o Abdoulaye Mballo mi yejitani Mohamed Mballo e nene tarawale ɓe annduɗa kamɓe walli men ha min heeɓi oto komin yara tawata min waɗa cover ɗi programme ji miɗo yetta noon driver on kadi ha mi yejitani noon Samba Gueladio Mballo ha France mo annduɗa hemo darade kanko tambiti fulɓe TV haray on jarama ko jokkoɗen ko men e yetta fansi ɗin fof surtout noon leydi Sadio Mballo Barrow ha excellence mo annduɗa fans club makko on woni hoore mum Mohamed Mballo e nene tarawale haray miɗa yetta fansi ɗin fof on jarama ko jokkoɗon men kay yaaɗen e o mitin feƴƴuɗo sandu
Babe kontonna. Ati assalamu alaikum jama be ga kemere wasu kunyini go yagare. Bengo mimbi nala ten wolom benti mi ala ko bankole la luale ya marodi pour ka je ko preso se wuli ay banko tama anin jama mo le kaja. Ato gari ni gemme kebe kundu konsensus ki anda sembe kini presidanga sine su anagira ani jamanen su yala ado jamanen soronna kacha adina me pabo. Bengo yindum ni aje mbatama ni la nyame wolam kaje ko nimme mbedi amula yes asiminna yewoke ni tenata lole dara ro salon ko la wato bantale nyantale la kumo jende igada ser sukri nan ganna lidigamu angana ndigamin jo bangana wari ami boja gari sigan karangata atuna tandigamen pakke anyeme anna kadne nyankande wodum nimbe bengo kumas la commune dalta kala nyamen doromba no alsem sefo iko nimbara sasanga kebe grili Kenya ne lady council Adama Ba mbem kuma dina sanyo wala mu lady council Adama Ba Adama Ba ko mbawda wonde yo hewtado jon albulo di alla lady council la Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Yeti Allah nelado nga alani kila tentu Yeti Adama Baro nga Adama Baro tentu Adama Baro min calminima Adama Baro ngay konton min calmini délégation ma fawna foti ngay la délégation mu be konton salmini Samba Ba gouverneur Basse nga na gouverneur Samba Ba konton Basse mi salmini ministre rewbe o nga ministre musol la ministre konton salmini chef uji di fof nga chefol mu be konton salmini chairman area council nga chairman Basse area council Mamel Cissé nga konton député di fof na foti salmini na député mu be ngal konton Ibrahima salmini chairman di fof nga chairman on faram be konton salmini mobilisation di fof na mobilisation faram mu be ngal konton salmini former lady council jidi nga lady council koto mal be konton salmini lady council ji kesidi a lady council kutamal fana ngal konton handum do woni weltare no fewi no wona seeda bi be sewori jam bakel a manke to mandingi garal do Adama Baro e nder leydi he Adama Baro la na banko kan minen rewbe leydi be del musol men do banko kan no min beltore fi Adama Baro ni be sewola Adama Baro la kola yo Allah femru dum yeso alabo ala e tambindi nyaato hanbi Adama Baro ko golle ndi leydi ko Adama Baro ya to ko men kanyim bankun kan so nano lamu ya Adama Baro na tari Adama Baro la masakundate minen min gandata no lamu ya ay wodi del talon no la ka ko masakunda be keri nyim bankun kan Adama ko golle ndi leydi ko Adama ya men do ko nyim bankun kan adi fos hikande ndunguye nanu banko samala folo dulato dulaji di fangu duno ako ayatari maybe John ni flo duta wato mena silol bele mutatanu sai mi nja basa mi ngata ni aje mbeta gam basen kana ko lawol ngol hey silola ke dole ke go muda ke da ba kon ko muda si wadari mo fawna ni mbay ko nafata en president Baro ya fenna di membe nafaka sai ne day basa ya sode aka defa bottari ni aje itebe wuli la sanduja warata banko kaja ikata konto ma fen sa base Sarja defa bottari ngoka gorko ma nyama isina yele konto tabiyadi ke mala ya domo ko Adama Baro Adama Baro le yawo ke albulo di president Baro la sandum kolu lobitan jidi ni tata lobtano fana njube ko Adama Baro lem kuran jidi kurao ko Adama Baro iskula jidi karambungol ko Adama Baro andi ni nedda bo jangani yobe lewru ngo Adama Baro abe alkarol jo kan kadi jo sai leydi di fona foti mo fonni nirindi banko mumebe kala do sare woni sare mawde woni sare to sokerde sate a warata a doyata Adama Baro na biel kalis mudum ayala da fulo dundige min beltima sewota no fewi no wona seeda sewota baga manke to mandinti hansata mi wawi hal hana tari ndem data janne ko dokiran mi hal kuran la ko man fo kuran jidi sai di pati leydi ni fona foti ni yaje ni satal mume bebe nyame
menna ko Adama Barrow hey Adama Barrow al bulodi Adama Barrow la Adama Barrow ko golli ko min mbawa dum Adama Barrow yam men do kunta be fono la min mbawa haalde ko yo golli ko fof no foti dala do kol be fanan continue la dum na min belte dum no fewi no wona se o to wala bake si yawti don ni o tabbita sandu salminira bele sandu ngol de kala debbo yeso je sandu musunya tongo membe sandu ha wulli wes a kamere sandu ulli wes fom salmini ibe aye be konton ko Adama Barrow golle leydi ko Adama Barrow ya do ko menke min jihi dum ngajele min dum jabi msontala ko dum wadi an wole fananketa ine nyaago bari hadi sa imbe nya idani lale wodi duladi landiyam dula dol be je joma geta je lawol ngol siloni o hano way do sare ngay a totale jam fo sare ngay ngo lawol ngol fewani o silo fanam be dani la o fanana on mi do nyaagi mbe persone on yalla man sakunda dani la sidon yawti ni o tambida ndem tuwo ndiyam ndem tuwo ako jiyo ni mo kafna jiyo menna min nemi de nga moyla de min nemi andu nga senofongol fanan tenele fanan suko wodi sango do boni ako senofongol fanan dula dol we tinyatale to heede gerte to ako tiol la ma fawola e don ne men do mulli no feewi o fanan de senelal batandi le domandi e don men do nyaago mbe dani lo kelo fanna fanana lawol ngol no yongol andu ngol hannane no feewi ngalo ne silol me ya do ko ne nye janda ma fawola wodi dulaji ngala masingaji gunoji ak isal no fanan dula dol beje iman turam masingol soto wodi dulaji ngala ndiyam dam dula dol fanan beje e jiyo maketa je fo men dum nyaago mbe dani lawol bela salmini on mbal kontonna ko min Adama Ba Adama Ba lady council wulli wes salmini ko wonto ko fo be konto mo men be jans narama ngey tentum baake fana Hawti ni o tambita mi yetta bawɗo leydi His Excellency President Adama Barrow ni o tambita be bankola nya kontonna His Excellency President Adama Barrow siɗon yawti ni o tambita the minister men marɗo Ministry of Lands, Regional Government, Religious Affairs mi salmina o abeta ɗum woni Ba'am Honorable Ahmad Ba ni o tambita be ministre kontona ministre men marata matakundari dingola ani men marata bankola kunyala Honorable Afama Honorable Minister Amarike Ba aya konto bonnoɗo boss am local governments and lands o woni boss am Ministry of Fisheries ɗum woni Ba'am Honorable Musa Drame ko sandunnajo mi yettiniyo mi jaariyo iwa Honorable kunyini minister be amarante ngani ay kayme bosu nyani iha bagani kebe marante ngani yawon kibarundo jinun kibarenga o haba Musa Drame iran kunyi minister be bonɓe ɓeɗo fof mi yetti minister be kuber sugayre ina kunyi National Assembly members yiɗi fof ɗo mi yetti yettore nde mi naɓande Ibrahima Diaité dibden kuber waye ina su kunyi ina kunyi ne kew nakini sanudi tenga Ibrahima Diaité Deputy Governor Amo Mboɗo mi yetti yo abeta he golle makko ɗe o waɗi ɗe ko neɗɗo keso kono o faabimama kam golle ɗe jeeyi no fotirni yaaru ibata magenga teminani ke batenga ina kunyi sere kurumanya mogomo ara golle ke ha wada de yetti idege mo gon kay chairman o Basse Area Council Mboɗo he council oji Basse Area Council ɗi fof he council oɓe rewɓe ɓe fof mi yetti chairman Basse Area Council awayre ina kunyi adi bata maga ado council on kuben sugayre ado lady council on kuben sugayre idi su kunyi Samba Diawara hande ko ñalande salmingol yettugol yimɓe ndogora goforo Samba Ba ati lekkini kunyi ñeñenna soron nuwari advice ɓe fof ne mi salminiɓe salminago ngo mi nattinigo he honorable Sékou Mbalo salminiɓe fof ati yamarnano kusu idi kunyi ne mutuni kini honorable Sékou Mbalo kurana kinyandi kutuncuya idi su kunyi musidɓe président ɓe sehelaɓe président ɓe o yaari ɓe he lawol ɓe fof mi salmini président mare muwa aɗa kuɓenuga kille aɗa kalanuga idi su kunyi service chief ji gimmoɗi ɗi combo e security heads bonɓe URR he tag member ji am ɗi e chef uji am ɗi he alkaloji am ɗi e leydi counciloji am ɗi ɓe fof mi salmini adi nantu sehununga nali legumunga nali leydi councilonuga aɗo tag member ɓenu gambaga aɗi goñalle montu iɗi sukuñi so mi ari to the political side Dr. Boubou Dramé
the chairman, regional chairman, URR, Misalminio, Mako committee, Mako Fof, a district committee, GD Fof, a ward committee, GD Fof, Kalabondo LPP, executive, Misalmini Fof. You are uncle Nalma Pulodi and Abu Daramela and Tapola. And Pulodi Daramela. Ago, I have Bubu Darame Konto, Nina the Protocol Magola, regional chairman, Alai Bubu Darame, and the district chairman or Mume, one chairman or Goforo Kungal. National executive, Pati Jibondi Fof, Mi Salminibe, former minister, Honorable Ahmad Maifati, Mbodo, Misalminao Abeta. Former minister, Honorable Maifati, Ida Kuni, Jalibe mi yettibe press o mi yettibe kala bawdo are o beng he bengi jawtiri di hanki onon fof mi salmini ko fonoko jalol ngambe konto ani nana mu me be men nata jang momo be jang ko fonoko ngalbe konto ko kala nan mi yimbe be tan ko hala ko do nanama kono lamu his excellency president Barrow golle de ko watta ko e nder ndi leydi ko tuba ko be mbida ko is unprecedented sa latini badum a haymi mamadum he yimbe jawtube be a andad wonde wana girawo mabbe he development ako president Barrow mba konto lamba konto lamba sayna mba nimara wato mena ya nyimbankota aya yuro ko menu nati nyimbankon kan ninga tube roke nyimmanta kundaru fulo men tambida nyimmanta kundaru men tambida fulo dia president Barrow la yuro ko jube gambia bankoka alba jela le kafo ani manke fulanti do ko la fanala your excellency golle maade kolliri wonde nam yo ano golli for future references ite president Barrow ila do ko ya yigandi kafo ko ibe do ko kela ko mi sama kamala men be nala tambilal saje kafo president Barrow le yani do ko be ke nyimbanko ko taki ha mbimi non mune atinna yo fo hikka nyina enen fof en gandi wame ari e nder URR mbeyalo ne wamo dunta URR banko kam miijoɗen wonde si wame ari no URR hono URR wanno nga miyero ke koma to do mandi bank ni wamo dunta no URR banko kam be ke kanu nyaadi le okunu cende ɗiɗi mayode the south and the north was disconnected completely wonde ninga jubero ke sa kabi woto mena wamo dunta kunu ni ajube ba kara flobe ni wamo dunta do mbeka fo nyoyene bye te nyonje la koten kono your excellency mi haalan ma development mo banda o don hikka ko wame o ari ko brique o wonno lawol go hay goto tampani e nder URR president Barrow pro diaro kabi woto menna president Barrow na daya ni bidio dada wamo dunta mo mana hanalo fanka fo wamo dunta taninna asone ata jomale o ke president Barrow lem hay makko on tigi ko ari ko lara wame o ko e do brique o ƴeeñi o wawi wadde access hoko wame o waɗi e nder URR kabi president Barrow komon nata aka do wamo nyinjube a senata salonino santo kay wamo nyin na tana jube aya abeke sendi o tumone president Barrow mi yettuma kana kala ko mbawma mi wullan e nder URR ko an ɓuri kam ɗum andu kono a fittat gide am gondide president Barrow mbe ni mbarala ngakumbo fenfenke musole URR la musole president Barrow itele o lon ka sianteti andu ngalo fana idenna nyaajol fitala president Barrow ayenna ñaajiyo fitale andu yenna nyaajio fana fitale fana hande min jeeyi base bi data base e laabi ɗi puɗɗama waɗe concrete alla silol jele fana ya menda buta ke concrete president Barrow dogi e ngol lawol o yaɓɓi tappere makko nde e ngol lawol president Barrow tata je a bori kaw silol kanye de fana te ko ɗum foti wadde e nder base fof andu wala ñente kala base mum be gono nden president Barrow jamama president Barrow mbe ni mbaralo kam o holli wondenam yo the second capital Gambia o ko base wiyete noon min jaanno school a waɗi ɗum e reality president Barrow jarama aya yitani nan ka foko base ne ñente kala second capital ti adu ba de kulale aya kewoti president Barrow nimbara lopitaniji ɗi kaletake lopitanol te fola school aji ɗi kaletake sulol te fola your excellency mi jarnuma yagol ma boli banna your excellency mbe ni barala ilata boli banna homo president homo yata boli banna mbo wona president Barrow president jumale tata boli banna namanke president Barrow ti president jumale bita boli banna namanke president Barrow ti president Barrow homo yata
boli banna sina president baro president baro ayi boli banna president baro itata boli banna suka benji president baro dindi wala ya president baro je president baro ayi development ma o boli banna president baro ile yuro tata fo boli banna dum holli wonde president baro itindiraade development o yottinaro kala do biddo leydi gambia woni president baro amma fotam fanci ke yuro ko to bankola dawda president baro la yuro tata je hande suka be yuara bi yuara ko la dindi won ko e nder classe ji mbadde karo ko hen be jangata ay ko kalasol men yalon ka fo karola be je dindiwol ka karango jele ko e classe ji baddi computer ko hen be jangata dindiwol be karanna duame na yu bala konkiri ke dab dindiwol ka karangel hombo feeri dum wawi dum miijaade duubi nogas jaw gambia jomane ya mirano ke sanji mu an koma to no men tambitanu gambia ko wadi ko fof ko president baro wadi jomane na to be ke president baro le president baro min jarduma president baro be ni mara a addido tout man kalis ya kewlo tout ma fonan natija ko 3 districts tan bara no benefit adu anata be chef banku sabale kan chef banku nani sandu wulli jididi wulli fulo e kantora ani kantora ko ditan kebando ako nyinti damane tumba soto ka ko hender lamu ma titin bari ila masakunda nyi kono tugum project bi do gambia right project do nyi nadala tugum on wadi ko ba tubanna aya tubanna ko ba o wadi ko ba fuladu aya fuladu ko ba o wadi ko ba jimara aya jimara ko ma den tout ce kaliso hande ko URR fo foti president baroga ko do le touche URR be andi debbo ko do lebido amuso do diam ta jam o wi ako president baro mo yeba salary haymo liggaki president baro be mo jola har me man taddo ko mi gongdindina dum ako bennala mbawlu to nyandira fan wonni mi yi dum hewi e der URR fo ngajela be jodi sial URR be kono den president baro mi yettuma e dum president baro be ni mbara woka women enterprise phone ko be rewbe be gandanta ko ben nyamdete kalisaji o musolle mu men yalo ngay be de dontala ko dola president baro mi holluma wonde president baro be ay tandi lela suba ko ben rewbe ko office amo subata o ni musol be natalna office amo ko subata te fotti lede le jelidi e fof ya banko woro la ni bele ma be fa rewbe mabbe be benefit musol men ma be da ya ni ko rosoto yeyi over 5000 women abeta ta wuli mu lulu den non mi yettuma e lamuma president baro be ni marari ni la masakunda mi yetta minister of gender be minister of gender kontonna we wargol ngol ay ni julo men di agriculture to kala do ganduda hika engrais ari fof ari ita yata dawlo engrais nata abere nata kono ko wonta neddo wadat ko Allah hen pitta bari igal do hadama dingo mu do kulala di alala ma timmandina en kebi gawri nga nyosoto en kebi tubaño nga tubaño soto ko gerte de tan kebi ella ti woni le ello soto de man ministre bodum andi ministre du nga wolonne mi yetta minister of agriculture ministre même marata seno bundala mba kon minister of agriculture boy ledele fof minister agriculture be banko bele kan te his office is closer to the people andu ala official katata mol bela yata yontere jonte di minister of agriculture yotta ke dowri agriculture la minister ta tabila lokum fulala lokum kile nama futa mol neddo don sidi wada hunde hala andum tan wadade Allah modum be neke kalima foto le takela e fisi wala minister of agriculture mi yettuma mi jaar mi be seno bundala be kontonna ndiyam dam ari e leydi e jio na ta banko kan te mi yetta minister o minister be kontonna en ji ko wadi ko e leydi e andu e jio men na ta banko kan en ji ko uditi ko ne nga jele yamen yele kono ha joni minen kajore ndiyam e dal ko imbe lafta jio la hani sai kono don mi lebtate minister min arade officer mo liggodo mi makko mbe minister kontonna member ta jio la bay na official ya tele ka do ko ke den non o kama monoma wiya wonde nkana fo yursi URR di fondikel URR rewbe URR musol URR they are happy mol be sewotale e fo be belti be sewotale be mbi mi jarluma ikon se limba be mbi mi yettuma be ikon ni nyey konton wonni kala neddo bondo URR mo be URR ballal mada yottima e makko maro futa dalal den non o kamala mi yettuma beto mbe tentula bak odo caki toron mi mbe labanna min to on jaafoto kam aksi hekatu neddo kala ko wadi momo yekko menke e mojjere ay bedra kono Allah wi no haale ala ko len ngafo wata gaccen hasib hay bawma ko kalen ganabula ngabula fo akoma ido mo folo di bengiji baddi do fof imbegol membe kata baddi sayidi baddi successful yaje ab keta nyama his excellency president Barrow president Barrow mo tawa abe akono le o rebu Musa Dramé
honorable Musa Drame mi yettima mben cewota Adja Maymuna Balde debbo mo gandanta ko nene am muso mem yalo mbamalem o darani rewɓe URR lota URR musoli o waɗi URR ko feere a waɗe aya URR ke feere tala nene manke jang te ko den feere min mbatta e leyɗele goɗɗe si Allah jaɓi o feerol la kebe ke kam banku dol fanan nden Adja May mi salmini Adja Maymuna nge konton e aji bani ko suuso mi salminima ngey konton min jii ko baɗɗa ko kantora e tuman nene yammen ke kantoro nin tumanna oɗo Alhaji Boubacar Diawara Alhaji Boubacar Diawara ko baɗɗa ko yammen ke oɗo wiyde Basse yo jimara ani jimara jarama nimbara min jii ɗum ngajele Sekou Mbalo honorable Sekou Mbalo o jarama nimbara bele mo yetti e URR kila inata URR o joɗaki amansi o doga awa be bori ara abe tani nala kala ɗo pore faala janke nyatari dawna la o wara to amo haalana kam abedala ba fulay nden honorable Sekou mi salminima Sekou Mbalo nimbara ane honorable Doussano honorable Doussano leydi kansuloji am ɗi leydi kansulol on defi bil alamin mi salmini président leydi o nga banko la président o konto woni kawam Adama Barrow wala mu kawrale Adama Barrow ko ngaranmi ɗo haal benala men fo kanjang ko hakkunde amen e ministre biteɗo Fatou Kinte aben ni ministre le tema men keta Fatou Kinte ti Fatou Kinte de Fatou Kinte de min jii jamme Fatou Kinte nteli ya jelere jamme Fatou Kinte sabu miɗen tami business bayin telu business ole ɓe mbulu koye juuɗe Fatou Kinte ñimma fayi he Alpha ko hen min keeɓi on business nga soto Fatou Kinte le bulu ñimma fayi ani Alpha on tuma tawi kafuwam oye tampi ayatari na kafoɓe bete batari sabu sa tami kafu a watta business ni ya kafo soto business de bulu ta tampere ye kafu maɗa asatari bataɓe la kafo kono kono gilañade min jokkodiri e mumen pour heɓde kaalisi waɗa business kabari ni ñinu kafda ñonna ngambulodi ñonna nga business o ke miɗen jetti Allah no bete no wona seeɗa nga ala tentu bake manke do mandinti sabu foos min ñamɗino buluje temedere e juuɗe mum bay foos nga wuli keme soto e bulo kono min golliri kaalisi o nga koɗo ñindo kundi min coodi hen awdi min ndemi gerte nga turol sang nga tiyo sene min coodi hen awdi masara min ndemi nga kabola se falan sang turo sang nga sene on tuma simin keɓino ɓeyɗo o tuma ninga mo soto me wuluta si miɗen mbaala wat dépense pembugal nin lafta dépense o kela pour ke kulli o paasi ko pasata ɗo e base coodoya mafeji ika paso men pasi janni base tema kata ma fewul sang ɗum taɗi fayda e foti e ko coodata ko ako paso dammanni ibe men sanna ɓeɓe kañannale kono alhamdulillahi rabbil alamin bari bi alhamdulillahi rabbil alamin han simin keeɓi kafu nga kafo soto woni ko pembugal nga hana tari nga kulliyol le soto woni ko dewgal na tari nga futu sidol le soto miɗen mbaɗa mafeji ɗi min meeɗa wate kafu mbe ma fewol solole asatare o tuma nenemawol soto sabu miɗen comoyi miɗen gaddi miɗen jeeya ɗo saare ɗo bay nga business ole ta nga ol nati sate konon ke wafuje min ndemi gerte nga sie tiyo sene min keeɓi bénéfice nga bénéfice o soto kayen jomaɓe kaalisi ɓe ɓe keɓani on bénéfice hani kodi tigol famma o bénéfice o soto je hannan ɗo woni ɗo a bi mbe damen na on bénéfice min gollirta o bénéfice o fele do ko ke kan wolela sabu min jomnoɓe guluje temedde ko ali buloti ñi musol fangola bang min pawi hen guluje joɓi lanka nga gulu wuli keme soto nga wuli lulule la kan komin keddodi koye bari mentuta bulo kono woni guluje temeɗiɗi akata wuli keme fula ɗum koye business ye min keɗi andu ngo be soto business o ñino kono on tuma fi sabunde ta min tampini ako tuma nu ayatari mbatata hajuji debbo fotanji min ɓittini musolla hajo bebe tel batandi len nu kono alhamdulillahi rabbil bari alamin bi alhamdulillahi rabbil alamin Fatou Kinte e ñimma e Alpha Fatou Kinte ñimmani alpha yew jigo yaw timmandile hansuma kunda hasuma kunda miɗen ɓe duwano ndel ɓe duwa kan ali miɗen ɓe jarna mbal ni mbarala ha han ɗo woni ɗo hani bi dende ha han miɗen jiɗi yoɓe ɓeydan hani bi leftale ali alafa e legolle ɗe koɗe nafi min nga nafa men soto ñi joko kono e so a wi mbimi Adama Barrow kaal ni yajen ko Adama Barrow mbari ko woni ɗo ko fof heɗo men bebe jam wona palasi o tan de amanke place o dammanti de kawam e mbari nem i wiye kadi balde i waɗa i bafo kan kadi balle seere kunda mi andino ɗum e o kaw Adama nga fo en nan ni mbari an ka Adama sa heɓani o place ayatare o tuma i maññim place soto nene am kasi on limno ɗum naɓa banjuri nan ndimma men ɓenu kombo
alhamdulillah rabbil alamin elamu kawam adama ba mbari na masakunda nyin kono adama baro toto andu isalonde tawanno mido yinno haalde toujours nana naya tarno mbeje donkilo le ke kanu to mi ma mo la wato wat unde fo itami joma place momo ila place ole beje ka hala addu kam do kay jamo le yanna ti jam min kebi na fa he o bisini ngana fa to nyi business o kono le billahi wallahi akalita ona bi ka fo am o to boy me da yotta ko inna ka fo futana de men da de mo futaje ka fo am o yotto ko do yotti ha ako maminan be futa kan da men me da hal hen der yimbe nene man ndiamu ka fo ko si a weltima bari ni sewota ko ma tan sala fo yadiyam e ka wada ma yandi kam bari adama yallonne yandi ka wam tan yam bari fanan lonne timi wi wawa do hala ni ko nayi ko en te diamo no la jam tan ko mi calido asatari mbalantale awa mi duwani ma fatu kinde bedwale fatu kinde duwani ma ni ma fay nyuma fay bedwale duwani ma alfa bedwa kan alfa president lady president banko alhamdulillah rabbil alamin ya allah ya nelado amina ila yo allah joddin allahumma amina mu gasa amina ila ko dum tandu amina akote be tuwa kan president baro ya tumata kuna ko fo yo allah baydu palace amina ila amina yo allah baydu palace amina ila amina yo allah baydu palace amina ila amina weltima non bete na wona se weltima non bete jaram albulo ko sinyi musole ñun mela ko do taka pisir pasara dula komitari do na fa fulale ben ko to jang ko mannaji didi o jogi folo aranunu president baro la ministre le munti ko president baro ministre makko dele marta jiyo la ko la yin sidiamu no wala ko wala ko kanko mari sengo ndianda o hala sengo ndianda na fa fulale jamu sandu di wala munti dimmerele kanko ko bido sandu kol toyala sidiamu no inde sandu naale o yewtay no mello jang komi andi do ko no menji jang safo no komi yiga komi wayi haalde folo mi president ni ala ministre be kontonna arano salmini president ministre ni fop anala top civil salvation ani security driver ala press ani ala jalolu mbebe kontonna o salmini press o salmini driver be o salmini aynobe be duwon security be o salmini kala wonno do kala ardo do o salmini o be gofolo dum ni gofolo konto mbali sefol be kontonna ni alkalo membebe yuara o salmini gofono so salmini gofono o salmini sefuji di fop so salmini sefuji di o salmini jargaji di fop wonde yuara sakko men be wulli east wulli west ani sandu surtout ulli east ulli west sandu jatima daslan mandinka alkalo mbakonto nani alkalo membe bulembu ani alkalo membe tagutalla njatigi amen daslan men mandinka jarga wa salminama tagutalla jarga wa salminama bilembu jarga wa salminama mul sabale koli akoy di yusa happy mol sabali hali sidai sukabe be weltina de be nyinaje the president's uncle is also happy today 100% tigi welti hande president barima fana content dale bi kaw president tigi welti hande ngo oui the people of Sandu are happy today himbe ombe Sandu be fo be welti hande president Baro bedin be bola Banjul gilami iwano Banjul ni notebook mais adori do book notebook ne fula sama book dini o sodi no arde hari bindol goto ala mabbe ngamira ni krosta bara jandi memrula mbeni be falla ji problème o lela kanko jente gare ministre yi ko immano Banjul ko book ji didi o sodi di book ji ala hay bindol goto o sikkuno so wadi cross bara tan o hebbina di book ji fop fi ndiyan gasile yindi way ba president wonto yamarle ni molbe diamula ikamem fo nga safe ni ndata ngamuraka sabna sidamene yile do si bebe haado ko dum me winata sebe yaw tan men dara me hala do bari bu ko fele hani e ma safe je bidi mo tabara ay hini sala do ko ay al bulo di president barolan ko pula de ke wala kuma ko banko lo ya kalanda ko president be ko sudo tulo kadio samona moya and the program will be buru ni ay do na banda jamin 2026 ma ko mo so ani be ko kana sa to ke min kam al bulo di ministre la president barolan ministre
ministre ko o wi si alla jabi projet mo jogi do si alla jabi to 2026 oy nani bani adama wonbe sare oy nani be amandi oy nani tammelde oy kulle lade do fo hebe ndiya jonne ministre on di jungo way sai mete momento bo horo men sintanu sai saba commento bo hol kebe bo hol tang mol ka président we ko alna la bo hol sari ba imam do ko ni man continuer oui gila ronu ko bo hol ko se asa e lady ni bo hol je temere e sappo hay dula goto no dalbe bennamo ara ubo bo hol mo sabono gagnando mais inabi di bo hol fof no gollude président be la January 2025 independence anniversary bo hol talu ani lulo ibina be killing inaugurate lale jonne lamu ngunjungo oyi o jonne president baro lahidi o hitande arono ha ay lawr folombo si alla jawi president baro aray bo hola capande joyi o aray o wallina o udita dido fof goto na ko folo men soto ga ko men saving soto jele nga waccio soto jele o wesho kono le système tan andi fula ndo fana la faraje ay ke taworo ani wala o hebi kalsi e ndere on kalsi non kadi be bede ton be do boholi jidi di capande joyi o bede ton sappo e kadi o wana capande jego e jeedi men tulaje wala mtanani ani saba e di bina to ni diamuta e ko e bala fara ya ke kemeti janni 2026 ko heddi ko duwon capande nayi o yawtide ben don kadi si alla jabi be 2026 be aray be beydano mawdu capande nayi wala temedere president baro fo wala office kono programme of PSCD ani UN game implement masakunda pata $1 million tang ibe wondila na bohol tallu ani lursi sadol prakolo president baro tigi hore makko ka office makko ibe joddo ton projet mo anduda be okili million aji $100 si alla jabi be asaydo boholi kadi e der leydi ni fo yaade capande joy boholi capande joyi jaika serum brinata jaika system muang yewole inaugurate ni jaika japan sol diamuta ibe nay million tan ani kono million tan ani kono dollar ibadilla na ka jaika 5 fana implement ni banko ka jaika ari kadi be okuma million ay sappo e jenay be rutto kadi be beynadi golleji e nder leydi ndin wala nan ko ni jio programme complete jang wala ko fo le bola wala kono kadi min sato kono kamuru wala kono ko do wari o yisi programme ndiyan nan gasi kullele den arabe yaraga peruto be fijoya e nder ladde de yaade sabna arabe donka ngaaje wala na moliyo programme ya yembe boholo fixe kan tankol be lola sur le système be lola pompol be jila diobe bondila wala na moliyede jidi amola sai bebe fonki findia imbebe yi awa boholi jino no asede tanki jino no darnede dulaji din fondo bayi no hipandiyan ko do wari imbebe harani findiyan jon auto president baro inila basakunda baraka gambia ngonje jiwo abe sotolale fo moliya fo jiwo kayanta joni president baro ame lamu mango on jarama fi bibe gambia si alla jabi ndiya hebay leydi gambia ha be na yimbe be na akire ni findiyan do ko 90% ya soto do ko 95% me wari mitini dulaji godi wobe yi capande jene be hebi wobe yi capande jene e joy fof pasen be hebi no do ni mo do to sinafa fula jamata wala musandula na fot sene imilo mi jetta manna dino o wonni manna sandu o me sandu ko tetula ani wulli fulo o jaari sandu nabe e wulli jidi ndi fo tol me musandu digol timbe banjum ni presa ko do ko ke mbe silandi nu mbe malo ko nu fo alla fintinya kama malo to je bar menji jam e ke dahaba ya fo ka ko yiwara sandu adol le fosta o wi de ko be wonno banjum menen bidde sandu ko me wonno ley president baro ko me immino lawol tay menen bidde sandu fo no wuli me nasisa o yaltay no jabir don president ko no dahaba haalido o yi bidde sandu ko wono jetti fo kunu ni docteur sabale be sila julagel ni docteur sabale be sila julagel oyi joduɓe hanki mittino julangel min docteur sabale be siri kanko docteur sabali ɓe jooɗi bidi ka fo finta koye mo siata
gila yimbe be yalti o yimbe be heewi nga hani nga fota sandu oyi ha hewta sandu wayi ngo yaade membe jam oyi on siko yimbe be on be gabe be mon tengla sandu diwol ani wulli fulol o jaari bibe sandu o jaari si bibe sandu idi fo men be bu kenyi mitino kono fa kata nyimbi ak nyon tawati be kala bido sandu e bido wulli jidi ha wadi do jungo o mitino ha way wonde mitini o mo jaara wono fo kono Ibrahima Make Camara mbatendula ay tura bondi yake konto moti jam ndari du Ibrahima Make Camara ibe jarama o yaltini ngari be wadi do mbotani sundu turebe be angatem ala nafulo bonde akina pour ya ka konto sundu turo alaga kono neli do jawdi be wadi nder programme o sefo junba ay tura sambalan yake konto moti sefo junba ati ngari be wadi mbotani tura be lorinje ako president mo sako samba ngari no dari don o president nabora wondo ngamoy abe bojanna ko ay ndeso tura la mi nani do wonde ma kanko kadi o kimbo ngari nagge bayin to sala ko mene salam ko lebe wi ni kulu wonata silala kanari baraka sembele bara on ko yaate sera ngela ni soñi ngala president taka ni junu be den tan to la be lu taw president di albulo di ministre o wi kanko ngari makondi e ngari junu bandi sefon be retini fof be jonni mawdo leydi ni hi excellency president Adama Hinno Kairó Barrow sefu membe wulli west afada ni sodi president sefu wondo wulli west o oki president ngari sare demba musul kafta saji kende ni yari president wala sare demba rewe be hawti ben ngari ndamdi ngari moja be oki president Barrow talibo konjira mbatendula baki talibo konjira o jarima o manima moja ay men fo jang ko haala do ni ami boja ma stop nu abe kumo folajan abe senyala set si tay ami boja wadan mo stop o haala do haala o labo wana cer jang is no go area for opposition oyi do ko no go area for opposition ngale cross capet jele ani ajele mena wadi do men wadi ga sili de mo yi ni manke mo fulati de do na imbe di do ne ni mo imamana komba de do na komba be yi de jam digol lem ko bibe ga to fo wala de faye ko mene ko kambe tijaran hori makko jang do momo e fande ni da jang kala dayni do hore ma haari do iko fembe bulu jang ayi ala jogi do hunde 2026 ibajele nya ayi do hoye gidam mbena sanji na député yak jang sanji lulu fula nyam fana ke jang oyi wadi ya député ya dubi joy o ruto wadi dubi joy kadi fula nyam mantima yen kudeta didi nyawon timmani be wadi men kudeta ben sanji sewo men ki jang di dubi jetat ko wadi do ma fu dinol men be jang o nyari be sugabe o me ga joni bari momo ke ba sa du jang sa talu ani lulu fendi sa di jam man fendi dame be mawbe wonbe ga tay sapode joy ay sare goto ala do dula ko mi namando nafore sandu abe nyadi sadu yiro ngari yiro nani man fenge dame sadu on fo yiro do yiro nana mo say tan no sanji moi godo jokkimo do o wani batte makko dubi nogas afala finta ay men fo ay men kay aya fo kam kadi yo yaltu ko wadi ko hala jani ba fala kari sanji mo ke jang kare sanji lulle ke jang kuke molsi menje kuke molsi molsi breno mo menna way do ayne goddo wadi ga dubi nogas goddo wadi ga dubi joy wimo walu hunde yimbe ben ko yiyata ko be hollata yimbe ben kadi ndem ala tentu bake kanko yetti alla de ala so si jam wala alla hokkimbo duubi ndara jawra la man sakula ko o woni lamul jawara 20 sanji mo wani fula ya be marlo la man man sakula ko ya jamme lamu makko ngon duubi no e didi warane lam bari mbijang kono imodo mandala député bu moto ona e suudu député wonno bari ndebo député wonno sanji mo wani fulo ko kono ko kanko wonno député nder di duubi no e didi sandu dum yew sandu député fof no andi do sandu be sandu fof ya jambe jang tra nyawo ya masa ya jambe eti ga nyawo nya wawan tenyudo ga abdala diam yen kumandi mito otomatique ko han sama so mana ninki o ke be jan zebori oyi gilabe noddi mo mitino oyi hay dango bimbi kala mo hawre do gorko o libay mo ba 2001 nata PPP ni UDP nana campagne la basse PPP e UDP me ari do campagne basse ye ferio tinya be bonni ferio ngal muru oyi rute na say kul tiwol ngo sama na nyanga ya jamme bu sandi jam tim mene ari do joma say kulaji di mel libido ya jamme piw jang do
ndol da mawle nyolo ko menen tan andondiri do pour al da mawdo ne nyola dun tungolo ay menen andi tofidi ko kambe tan andondiri hombor golko e mabbe men no janga nyolo ne ko kala ko wayi oda mo kala no andi dum president Barrow ni lefta president Barrow sa do fal 2026 damman kama kunda ya man kama kunda itena jang awata aruga itena jang kanko harata talibo be jang talibo no do ibrahima no do wa fi kamera be jang wa ke kamera no do to si fa tep kesuma hewa tep sandu ko alkana som moye nene bite sandu wata jabe godo dayna en atolli afa ko ni mboda nan ni imita basse ono haali saro ya basse ika dondi ko lo bi le baba ko ni fata je ika odu ika aro on tuma ko compilation didi goto no ka baaki goto bornoda o dum bela sino le bija on tuma ko lawli kaaje bodeje on tebe dibite ala konko ko wonno dibite ya sen si hada bija sen si hada no do mala sawo bija mala sawo no do sayo studio no karantaba sayo touré no karantaba mbeya katale bela sino ko la man fe meno fomme etido sina kaaje bodejo ala ko me way wat ali sabe birijoñi jon non ko birji won to fanan tele karo ministre of finance le o sabab kanko wonno ministre of finance ko woni ha sababu dum heba e itene sanji kilo ko man si bon yake man president Barrow wari ha yonani hitande wadani leydi ni fo itene ya kendi URS subu ko kumbo wala ko an wadi URD ha dula godo jengata to ka fako suku dal mantano wote keri njang ato URR ga wonde ma yahu jangi mi wata yawdo dum ala URR ko da nyaawo ya ta dami ikatare jamba ko jangi nyaawo yawde hewta ka dulama oto URR ko biga URR ko URR ngo URR jang do diamu bani na fala jang hey hala fota ga halede do diamu bani na siala jang ko hala fota ga hewede ga alna la hajolo ande haaju jamendi alna fanje ye ko yame jang do ndo ye menje melen ko me yiko ngamen so ko me hebu ke ma fa kayda me nan yori de bari ngado so je ko me hebi do nde ndiala sonta si alla jabi abe da falale o bede ka talala o wisata mbal kontonna o salminon mbal masakunda dokulal gollobe lamungo mbadigol nin terol musida e kanu tari jandi be kontonna mi salmino wonon fop na politician melbe URR politicien membe wombe URR ini la regional chairman e kambe regional chairman mabbe o ani area council chairman o e area council chairman o ani la politician be e politicien yambe fo be kontonna mi salmino wonon fop lady council lady council jidi mel tambida ani mel be kutayarin sai be yawtuno be kese be jodi be kontonna mi salmino wonon fo sandu mitigo amad baya fo nyamen kontanta bak mitini sandu no hamad ba wini me welfite mojano mbari mako ila mitino wole fosta URR e kawa no wi ko mitin mabbe jetti force URR bay bitul sonta ya tele fosta joni ko o tabi ko kanko jetti force bari kontanta URR la mitingol kono me welti fi mitinaji URR kato keta je bak kidere wadi to moja bari molbe mbuluja me alo ke bambande baake president Barrow la politiko to jam kono mino andi mino jogido yimbe be tinni moja politique president Barrow ga ni be nyokan kombo bari be wakili bulobi jam baake mino ye mabbe wondi kombo kono mino andi jungo mabbe no ga moja baake kama wolbe kono haji bandi ko nyol mabbe kamara no ton haji bandi ko e Boubacar Diawara ñil be bulolbe na politiko ko jungo mabbe ne politique bari mbe tentula wala baake kono men jara dow dum URD kollo mando URD fara yaage URD karamutale baake ko bibbe URD naabe be andi URD tan yibe tini URD moja mesiri ngadiya molbe la moy mino jodi bi jetti halaji din fop danirol menkeda e ko on toyi do ko anin fanan do kol melkeda yol fanan fo jang ngol be la moyle e gollali go wada ko on haali din don kadi ga men jenti din bari meme fo URR ngolli kono ko me halata URD naabe lafitale ko mi fala wondema salum ani nyaami ja
ye la mitino ke nyame lafta sa URD ke la mitino ke wonya salimu e nyani ja mitini mabbe no mi wadini ko non mi faala URD kadi wano on mitini ndata miti ko nyani ja mi yayi mitini nyani ja iko president baron delte dan la koten ke wari ndel ngalo ne ka foko na sulo momenti yolonne andu luyolu e bo kanne andu iba do ko kanne ngajele fanan be wi president maro menen torota ma hande kadi sabuna cadele amen dey ko mi faala ko president maro ida andi dum teno jemmay ngalon wa ida wada dum man la fi ale fisal mi faala ga wadon fisal me da so modila e konto modila na ko be simodila fo na nyenta la wala o kudo ma kasitari o kima mbotali so ima hirande wa yahu walo na hirande matawete woto sanduni wulli sandu e wulli alman fen soro nyimman sakundal mel tanmita kala ko heba ni lamu jididi yawtudi albabe sot la president baro la man ko heba e fofu lamu president baro albabe sot la man sakunda kono le o heba ni fofu lamu makongu ngajere na do ko li jamal kontijan mi golle jamen ni o linti do ko hey bar kilimbi je wo kuma ya baake bari muka moy mobe fo mo fula fereng kono goto no ton on no buri wadde fayda kono nenata goddo no hala do Gambia ke lon tedron non president de melo ko ngabos kemenati wati kiling jang Gambia ko kanko tan woni president mo wadi pe bosu temenere watu goto bi bosol be bori kan Gambia dula beto hande bosu ji no doga e nder leji ndi fop bari boso kumar dan wolon not bank to mo altel manen mom boso je albuka boss service soto jang bari sale boss service soto jang hontuma menen no hedde ga amen ga not banki ga mais anda boss kono joni me hedi do boss no doga do annu nga kala mo dal france ay local boss service fo bi jande aka bo jan sandu jang aka da URR aka tumanani katora ay muruna jang ko tenk ay mais andi joni jaga boss godo kadi no doga nder sandu do te tournade nder sandu wede te de leyde lo wondega de leyde tate e ya ha basse ruto ara wala ka sandu do o ko niya kunun aka kele ko sibolo woti hanki sa halno wona sifa on heboto wayno no ko koyda bari bi kering kono hande dum no wodi nal hakkilo bakan si tay hakkilo mon no ton kabri wato men birijo charge ka fo birijo nyanta jolale gila wattu ko men wino birijo fotado yobede driver gerewte ko itelte joro kela driver be wadi gerew be kambe be yobata nata wulli ngoy ko mebbo so nata la bo service me alo ko altindira janne ali continue aleta abdullah ben diatal mi ali wulli do e sandu do mi ali wondema mi adana on bosu o doga do yahon golleji monde continue wado ko foddo wadde ko kabri na ko wato me mo jamalen soso num gila mi halno dum yimbe heewe yeddino dum hani ni modol be kafu kilim fawol fo man la hay ko mi wonbe kafu godo wobbe ne ton holaki bari gambian ko ngana sa al nyanta dalla president baro gambian na do foti holade president baro jonni ni nga fen ka le droit be kala inshallah mi hali inshallah mi waday dum andu ala kam fasale fanan kendeke teno alla walla mbota kadi mojano bari man ni gol ko ala kan nganni waka wala jo sebe wi alla ko yobay ko anni o yobata ndenga nganni senum banga wala soto gambian ko li anni lawdo mi hebani gambian nabe woto nganni o ni ala be nyokan wala o anni no ko dum alla yobata mo ye silol la kol fo janne o haali do fi laabi silol be jam silol me alo nyanta dadla e wulli kono yani sandu laabi no do fotade fudere e wulli do e sandu wari be projet ko men kono 65 kilometers me men ke kan yuara la da do fran kono le way be mo projet mo anduda projet gaji kiloji capande jeego e joyi ono kadi e yo hebay hen kadi o benna projet ko le kono wolum 2040 on ko projet ko makko kididi on woni 2025 na projet kudol men min alda be fran kono projet kesidi arodi do ono kay do jeya ton kadi al kala kono do ala ke do mando wata hefe wada seda ngora fo gambian ko le men fo no la ko dum mi halani gambian nabe ko wata halde wolo nyindi ko president baro man fudan na folo barata fudan la ma ani wote kala ina president baro hewtal lan taw kono hewtal lan ala mi hewta wono fop wayri ngajube nani na kono ndata dula dolto wayi mi don dari o arwo gale mi yawno dula ndata boli banna mi yeyi ha boli banna kabimbe taka nyemme kuran julo dro na jube kan gila mi yaay no ton o ba ko lampuji din la poliji din ko dim bokki lampuji din mi wonno darde kabin ngaje kuran furta boli banna do ngodo gambia be kuran furta be gila mi lampu hewdi bol banna mini gambia fo hebi kuran bi felen na don tar sal sillere hande mi yari mi ha sare sillere nga projet ko men kije projet ko men wari ton ko
saji malayando animbe malayando animbe wala mindula ni sol ni sajol la mindula margol tammidi beye bali e yarugol yarngol mabbe dula ko foti yarde ko dum men yahndarde mbari men fo wala bina kala de wala kono fewal fombe bula wulo kono kane min gambe kawan minister ko haali ko don de kulle lalla den tiyara yargol e caande jo wayri del fo e men fo nyolo nyindi ko ni sol ka bonan ne say Senegal kono kana ke min jankamuru sara siler nabe haalan be wonnama jori nayi man no yimba Senegal be arabe yara e boyni mabbe di be ruta kadi mbona je ndara sara demba toro o yimi do yayi sara demba toro nakeba folol melbe no nje mawɓe amen ɓe folo wonnoɓe toon ɓe bi newol wulinde kaburo kono e koy ko alayhi sar demba torole bi kono hoɓe malari dulaɓe be mo sode 24 hours ide laalela sa immini ɓe wondema kuranno toon solanoɗo no huuɓi toon 24 hours kuran yata ɓe holataɓe ɗum ɗon woto ndeɓe dow kuwola Gambia beele to mantra dow kuwola dula kilin to ndeɓe dula beele to kono kanko président Barrow imo waɗa golle makko e nder Gambia fof wona dula goto woni dulaji ɗin fof cende ɗen fof yimo to yeeso ɓawo ma fola Gambiankolle ko o haalana Gambia naɓe wondema Allah development la foundation mo président Barrow battare mo development on ko fe président Barrow jogi on ɗon banque o banque kala leydi aka président sodo ala tariko kono o heɓe président nder tariku makko wala kake ala development la foundation o ko on wonata development mabɓe foundation mabɓe o koto Gambia la foundation o ɓe kala président Gambia foundation makko ko président Barrow inchallah ko ɗum waɗete wayri hani ndel ɓe sino lambe dow ko wala hay so tawi minen daani min gollay yalo ndenga faale manque politicien o o yi o haalani en mi wonami politicien ndela koñi mu kawa kuɓalde kanko hunde an ko mo annduɗa ino jogui kawa yalo ni ɓe sella yiro santo saɗo jawa e leygal eka sellani yiro juwol la ko leygal fuɗata jawgol ngol bari ndeɓe sella yiro santo setla yiro no santol la kono kanko ko jawata leggal ko dow taw yiɗorino nene man dow kuke man sakunda o meeɗa gollire laamu na dow ku folo woron président yadi man golle sakunda makko e laamu ngon ko ɗum woni alanuno e laamu président ya bari ko ɓe wii fisamanteya ɗum kabo jutole bala mo annduɗa ina hutti woɓɓe ko toon bantare wonata yaltude ya juɓel ñimma man sakunda dow kulom on darani wondema o andani laamu ngun yimɓe banko sallanola ñaadi o hono wawata naɓuɗo ndi leydi bari bi kono hande a koyetemale ka fo ko lawani ɓe wondema itel be men ɓe mbiyamu kan kamɓe fof wonnoɓe haalde e ɓe mum na apprentewol de bi ɓe mum apprentewol ko kamɓe woni apprenti maɓɓe kanko woni boss maɓɓe hande e ɓe mum na apprentewol ti hande kamɓe fof ko apprenti makko bari ñin sañji sayo kono nder duuɓi jeetati ngaddo ko menke ani nga karamo menke golle ko waɗi ko e jande ko waɗi ko ngamira gambiyankol de sonna ñinna mi sikkani gambiyannaɓe jaɓay ɗum ye drive o soto lansino babulu heɓa drive mo jogui lansin aɓe moto ɓorndila ñama ba topotola ñama himo jogina oto no fottini ni mo toppitamo no haniri ni yelela drive o buusi wala yela moto buusi wala ena yaadi apprenti wala inna yetta dareba o itta dareba o ton inna a jonna o ton apprenti o mamiral ɗo sonna wala oyi mi sikkani so jaɓay ɗum de bari jannin 2031 2031 wallahi mbeto kela Gambia fonga Gambia be ba morendani la fenna wallahi o yira en leydi Gambia fof ha o gayna hay goto watamo torrude hunde ngal promise wala o kani on ɗon ahadi molle loptanol la ko fo jande woɓɓe haali ɗo fi loptani ɗi bari yoro bawol loptano kono loptani yoro bawle o mina maintenance la maintenance be alon ko aɓe kela complete overhaul ledi andu mba warandilal fanan mais aran mi waɗan maintenance loptani yoro bawol tono wona loptani mawɗo kadi tono nafa yimɓe ɓen kadi fode kunda loptano loptani fode kunda o fanan mina maintenance lale on kadi mi waɗan mo maintenance mele loptanol comprendre ka fo nosol tije man sakunda nosol ɓe haalɗo fi loptani de wondema nosiɓe ala ɗon loptani laamu ngu ninna ministre ya ko kacale min e ministre mais haaldima ko ɗo on ñin community loptanol ti o woni community loptani yiɗi bari man sakunda sabtol le bije ninna dow kulal ɓe dani aka tama ñaami kono mansakunda no jogui sartiji golloɓe men si tawi ɓe toon hono ɓe foti yarde toon itel ka tamande ñaame kamɓe no ɓe foti waɗide noon ani man sakunda ka tamande ñaame e faratal dumande ene laamu ngu ni yari tano ɓe seeɗi seeɗa bari ministre la molɓe murlo nan janne ni wole siye kacca ya juɓe ba tamande la ñaami ministre e yimɓe makko ɓe aray ga ɓe yewtire mo men dara hono men foti nabide toon
ndena lafta men na drom be wala kala min ko faal don kon ko dum mi wanata altellon na bosti altellen da do ko wala ono woni bosu jandi kono jettilan golle woto narele pour kala mo alle men foro de wala fola min mi are don tan jeherade kala ko halando lan ko dum mi wanay min ka kuma kalanta mo fo ndebe ko danku galde danku be halobe halaji ala nafore kanko jentata ko ono o jentata ndebe ko danku mumeke kanko jentata ko dum don feren yalo mol hakil mal siata dunya kon andi imbe no jogi hakkilaji joma hakkilaji no heewi e aduna nde silo kan sefo do ko ne ko mi re lawri sefu ko do wila akodi almamo be salola na jimita way si almam no junde so turi na ko ma fele do ala salo ko tinyala so ndal mama ko tan junde makko de bone ako wodo de mo almamo de ni jimita kane ko ma fele way anko almami sa jie sa turi ta wata ndarma ene kane la salo tinyala de continue la hajo wata bonni se junde mande continue hajjul gol ma on wala kendi ni nata mo kan kana jutu ala mo e silondo sotna bulle ko duwani saari dow neddo wata hutumo kala neddo wawi hebude gandare jungo makko alkalo do aboto jamma fawol la de jariga gondo non ko hede gawo yidi de ndelli fo la wadol manka mankunda na raje wat ko wonno lifu manka mankunda wari to agonye president mbaro ngamo ele kafo hasido abuke fonyo fona sinota walla fata way president maro minanayi ida ina hasidi o fawtata sina o dani walla o mayi akonye ko hani badu ngema koy way accude fadu mi walla ma ako hasido ke fonyo dula kilina nado sino wala way hasidi ko dula goto fawtoto sitay haray imo dani ako na fada kada jahannaba la buke fonyo way so mayi ko jango wo jangolo yata o fawtata akonye ngaw fana kafu fana londo kon way mi bedan ma on kari ka dow gandal ma oto nde karanka mol bulle meden jangure jungo yimbe be ngol ka karantel fana bulu nyaami yimbe be kadi jangay jungo makko kono ndo ngamiti no ken fawo yaale yolo julangel ti hanki mi wadno mitini ka sare antigi o woni julangel nyanta kuma do fola je nyanta wala mo fotino haalde to haala goddo mi yejjiti no to manka makundale bari kuluta julangel le ko manka makunda o jibina kono ko julangel o neya bari niaje kuluta je meyen kuluje wala alaji musa njaay sa yo neya to hombo neyi mo ko do wona alaji musa njaay business ti balo mbabulu sanji mo ngani nani ko joma business mawdo mo jungo makko dubi noga se nayi nkaranta bulu ko jungo makko jangi fanga bandi nga do ko kabul ha o gande o gayno wadi jungo makko golle kadi kabinde gande ko nene man do ko ke dulawo dulade nama kala musa njaay ila wonno gambe o gollade ay dula godo sina jungo alaji musa njaay nga do ko karan wolto nga business o fanan karan wolto ko to jangi golle ko to mo jangi business kadi nga wollondo fanan soro jere fonde fa nga nafan son business o fanan yele ko to hebi gandali ha utiten hoore makko business makko oto ay kujamala ken na balu ko hunde mawdo waden mon der gundal makko no nyinatale mo foje hanke o yejjiti o halan dum o waro naatale be do ko la na ko do may ga fala Ibrahima Koita on tuma hari kanko ko to makko no golle ala Ibrahima Koita anen ko do ma do bi je me alon ko tele en kanu ko tambi mo be de ga fala ka se Koita o ko to makko godo no to ko kanko yidi mo duna aduna fobo ala ka se Koita nyanta nyin ko mo folo je bari nyinata no ma ko no halde o hala o yejjiti ko no hala dunga bari safo sandun ko le ani wullin kol ko no hala na sandun nabe wullin nabe nde kontandrim baake albeta kan nyami meden welti monya no yari tonni ngala no yuardi albeta nyaato le ba aldamru la koma mede andi yuardi ko fe yeso tan fe to na bawo la ta wala le baake bido woni dum moja dalila kilim bi je me ya lon ko dalilu goto no kono wonduda o nyantal bambandi la baake on foti on tidinde moja yuardi mol be kaltel le ma koy say waltel fon lo president won yuardi yimbe fo ko no walla tan to bay ko no woni president sanji tallu ni fula president abdullah dolto dubi chapani joye ko fayi ko president ko dula gono altel yuarar ngol ya mute fe ono yuarar nabe walli be woto say mi ala ya naadi fa naadi altel fon ya si alla addi haka sare mon jode ala ya muta fa e bamma wayi kadi nange ha tida wayi ni kila kan sebe neli may do nelado ni ala benta ahawra ya alla e be dal na jele de continue la ko do harata jona ko palaso ni ala le al bunya palaso nyinna palaso alla jonni on teddungal bannal bal bunya la palaso la mo kile wala be palaso nyi sorla ko simo teddina palaso ko nedo goto hebata ko palaso ala di president barol la on palaso non ko president baro oki al famo dingolom ko bidomo dol koto kotira wo dol mamaringo do tanira wobe dol barinkewo do bandira wobe ko president baro pour aller face à Rome be kenu balal kala ko waddo hanki
wari URD ne man ko opposition banko URD o meda wonde opposition alio fasarol mel beke o ballal kala ko wonno do wa ala wole ta kafu nyoma ara URD ngol jow wala ko wadi Allah hawtini fo wari o yobi wala ke ni kunu alman men soto bi alba soto kan ko wadi hanki ko hebaari ko hande yo hayba URD minister of finance soto le URD is minister of finance minister of foreign affairs heba minister of youth and sports sukabe ben kadi yusir mabe heba minister of health kadi heba maga minister of works de gol jango gol heba place be soto ba alle ko soto tous almaso o hebi di place fofu hay hunde o hebaani bar ni ala be mojola si alla na yoba goddo aka bele la nyukan o hawkine fof ayna jurmal buloko wara jowa du ngay jungo mo mballa jiol be sadol be ko rek la jiol inshallah men adda ndianda chaymo dem fof inshallah ala courant wo so rote woto ko tengue sengo courant ko en jeddi ala to hani tel famo men kan so nu hay kambe wonno la yettude hanki sa yaro ka mune fo a joni andi honduɓe alata iko allah lempolon iko ɓeyi ko ye cagalleji monni won fo sañi talluno man tan almata lempo jogal duuɓi capanjo yewtere o yoɓatano lempona ndeɓe ña wulli ja wato men min komi arano wulli ga nde campagne ko no fo filta wulli ko wontu komi wonno campagne hammi majji wulli ga o wato albuka lempo joba hade on tuma o yoɓatano lempona naminal ka lempo jo siko ari ɗo yoɓano lempo yo bari biyal ɓe lempo men joka kono hande yon lempo ko ɗo yoɓuɗo ko wole ɓe banko ñaato ko ɗum woni wonɗo yeeso leydi men ka wo lempo kafu ñoola hawtodira ɗi lempoji fa e siya ha heewa ayna e dow ko kaali wara o gollana on ni lempo ma si ɗi lempo si yonani ganna hakkilo yus o waɗa hakkille makko ninna man sakunda mool koye laamu makko gadanga ko ɗo ñinen duriya kono kalsi naati ngalla dow ko kaali ɓe ara ɓe waɗana golle mo ɗimɓe dow ko men ke kan kombo hande golle ko ɓe woni wadde kombo kabrin bankolo ranene manke ina ba leydi ndin dari o meeɗa waɗede na haywe kuto looje e waɗi to haywe keso siloɓe santo siloɓe duuma lawol no dowi no ley mo nene mawje gambia ko ɗo meeɗa wadde nder koto nene maje o dow wole ɓe kele gambia gambia ko nene maje tan watte ɗo andu wokkukino wole ɓe continue ko hunde wottere continue waɗi alina kafugake kilinte kono nangodire wona hunde wottere ndena kayro sabatindi heɓate men cabbidana nena kayro sabatindi ɗo wolon gambia la ñaatotade si jamo on tabiti tan ko woni bantali ande gambia la ñaatota wolon tel ɓe la ñaatotade gambia si yaari yeeso ene fo yaa yeeso duniya tunkugol leɓe jeeyi aduna ko tunkoŋaji woni mo wonala taymolom mo kala e wattu makko bari kukine wole buka bang kono hunde wotol gasata on ñinti e dow ko men ke o woni golle ko waɗɗa ko ñin salo men dow ku jang e o sala ko men waɗi ɗo ala garanti o mo sañji keme ani fe garanti makko ko duuɓi temedere fe o sañji kemo on duuɓi temedere ndel kono ja woɓe jomani tan lakoto ga hombo ɗum tawta ga bari ni no mamariŋol mumuriŋol naata si tawi en taniraɓe amen ɓe aroy salo ha président barola taymolo ina ha ko wattu président ba aɓe nde kaatiñolle la waata ko wattu kaari yew hawri omo taarikol de mi ala ko anene buka bang on ko tarik mo andira o woto mbeŋan wuranŋan tewsiri mene fof men mbora men de haɓa ale keeti kafunna mansa kundala mais hawta laamu ngu ale kafunna président baro mais hawtuna président baro pour ŋañin banko dow pour men gollandi leydi nde murula kooma mais yaata ɓawo mbita ñaato dow ko yeeso tan mbita ñaato ko yeeso tan mbita ñaato ko yeeso tan assalamu aleykum assalamu aleykum